Twongeye kuba ikaze rero bakunzi b'Umuvuno TV show aho tugarutse mu kiganiro cy'uyu munsi, by'umwihariko ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro kiri buze kuza kwibanda ku masezerano yasinywe i Washington DC hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya ni amasezerano atari kuvugwaho rumwe hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na leta ya M23, aho rero tugiye kubigarukaho byose muri iki kiganiro. Ndetse muri iki kiganiro ntago ndaza kuba ndi njyenyine, ndaza kuza kuba ndi kumwe n'undi muntu turi buze kuza gufatanya, ari we Munezero Fred. Yego, ni urabuze kuza kumfasha rero kuyasesengura neza. Tugiye kubanza rero turebere hamwe inyungu ku mpande zombi, aho ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rero rw'umutekano, twabonye ko harimo ikintu kijyanye no guhagarika imirwano. Amasezerano ateganya ko impande zombi zubahiriza agahenge karambye n'ihagarikwa ry'ibikorwa by'ubushotoranyi bya gisirikare. Ese ibi bintu bizashoboka cyangwa byaba ari nka byandi bajya bavuga ngo ni ukwikirigita ugaseka? Mu bintu tumaze kubona nyuma y'uko ibyo byose bibayeho, cyangwa se hashoboye kuba hagiye gusinywa ayo masezerano yo guhagarika imirwano hagati y'impande zombi, ese wakibaza ngo iyo mirwano ko basinya amasezerano nk'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ese nibo bari kurwana cyangwa hagati yabo bafitanye ikihe kibazo? Ni ikibazo wakibaza. Mu masezerano basinye bavuze ko bagomba guhagarika imirwano, kandi imirwano irimo twamaze kubona ko umutwe wa AFC M23 wo wanasohoye itangazo rivuga ko utanarebwa na gatoya n'amasezerano guverinoma y'u Rwanda yasinyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sinzi rero ngo ayo masezerano yo guhagarika imirwano ni masezerano bwoko ki, cyangwa se aratanga iki? Ahangaha harimo urujijo rukomeye cyane, kuko ntabwo u Rwanda rurwana na Kongo, ahubwo Kongo ishinzwe u Rwanda ko rufasha M23, nyamara ntago ariko bimeze. Hariho hano ahantu bavuze ko muri aya masezerano ko ari ugusenya imitwe yitwaje intwaro. Harimo ingingo yo kurandura burundu umutwe witwaje intwaro wa FDLR ku ruhande rw'u Rwanda, ndetse no gushyira mu bikorwa gahunda yo gushyira intwaro hasi ku mutwe wa M23. Ese ibi ngibi byaba bihuriye hehe n'u Rwanda kuba M23 yarambika intwaro? Nta hantu bihuriye, ntaho bihuriye, kuko umutwe wa AFC M23 ni umutwe uri guhangana cyangwa se ushaka kwishyira ukizana ubwawo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ni icyemezo cya M23 cyo kwitandukanya n'ayo masezerano. Kuba leta ya Kongo nk'uko uyu mutwe ubivuga yakomeje kurenga ku masezerano y'agahenge. Umuvugizi wa politike w'umutwe wa AFC M23 ari we Lawrence Kanyuka yahamagariye imiryango mpuzamahanga kureba ibikorwa bya gisirikare bya DRC cyangwa se Democratic Republic of Congo, ivuga ko Kinshasa yahisemo kwirengagiza nkana amasezerano y'amahoro, kandi koko iyo urebye usanga ari cyo kintu cya mbere yakoze. Ntabwo yigeze nahangaha. Icyo nakongeraho ni uko hagiye hasinywa amasezerano menshi hagati ya leta ndetse n'uyu mutwe wa M23, ariko amasezerano ntashyirwe mu bikorwa cyangwa se akirengagizwa. Sinzi rero niba ibi ngibi hari icyo byagaragaza, ahubwo njye natekereje ko ari uko wenda ubushize ingabo zari ziri i Goma zashatse gutera u Rwanda, zisanga u Rwanda rwiteguye, u Rwanda ruhita rubasubiza nta gushidikanya. Ibyo ahubwo bakaba ari byo bishobora kuba byarateye ubwoba Kongo, cyangwa se no kuba u Rwanda ruvuga ko rutazigera rutuza umutwe wa FDLR utarahagarara. Njye niko mbitekereza, ariko reka dukomeze turebe. Nunareba no hasi noneho mw'iyo ngingo uraza gusangamo ako kantu uvuze. Ntago ubundi muri leta ya Kongo, kuko na leta ya Kongo nayo yamaze gusohora itangazo. Iryo tangazo yamaze gusohora naryo rivuga ko ibi bintu bijyanye n'ayo masezerano, sibyo? Ikavuga ko ubu ngubu leta y'u Rwanda ifite ubwirinzi yashyize ku mipaka yarwo. Yego, akaba ariyo mpamvu cyangwa se nyamukuru, akaba ari nayo masezerano bagiye gusinyana i Doha ivuga ko leta y'u Rwanda igomba gukuraho ubwirinzi. Ariko u Rwanda ntago rwabukuraho, kandi ruzi neza ko umwanzi wabo agicumbikiwe muri Kongo.
bivuze ko ahangaha nuko Kongo ibanza gukuraho umutwe wa FDLR burundu kavaho, then noneho u Rwanda rukabona kuba rwakuraho ubwirinzi. Ahangaha niyo ngingo twe tugiye gukurikiraho. Hariho ikintu kijyanye no kubaha ubusugire bw'igihugu. Buri gihugu cyemeje kubaha ubusugire bwa mugenzi wacyo no kwirinda gufasha imitwe ishobora kuba yashoramo intambara. Ibi ngibi ni ku rwego rw'umutekano ruhuriweho, kuko hashizeho itsinda rihuriweho rishinzwe kugenzura ibikorwa by'umutekano mu karere. Ahangaha nicyo twari turimo tuvugaho, kuko ntago buri gihugu ntago kigomba kwinjirira kigenzi cyacyo, kandi kwinjirira igihugu kigenzi cyawe ntago ari uko warashemo gusa. Kuko mu mwaka washize twagiye twumva ibisasu byagiye bigwa mu Rwanda, ari byakishijwe mu Kinigi, ari byakishijwe ahangaha i Rubavu nyine Gisenyi. Ibyo byose byagiye bibaho, urukumva ko aho ngaho bararengeye bonona ubusugire bw'ikindi gihugu. Ikindi no kuba ucumbikiye umutwe w'iterabwoba nacyo ni ikibazo ku kindi gihugu, ariko u Rwanda nta mutwe w'iterabwoba urwanya Kongo rucumbikiye, nubwo bakomeza kurushinja M23. Sinzi rero ngewe ahantu ngifite urujijo, ese uyu ko bimaze kugaragara ko M23 imaze gufata igice kinini cy'iki gihugu, kandi mu bice yafashe akaba ariho n'ibice bihana imbibi n'u Rwanda, ese u Rwanda ni iki ruri bukore kuri M23 ku buryo M23 iri bure kuri ubutaka bwamaze gufata? Mu bintu byamaze kugaragara, M23 yo umwanzuro yamaze gufata umwanzuro uvuga ko itagomba na gato kugira ahantu ihagarara, kuko ari amasezerano bakoreye bagasinyira i Doha, sibyo? Yego. Ku mpande zombi nta na rimwe bigeze basinyira amasezerano yo gutanga agahenge ngo gatangwe. Ari M23 yakomeze kuraswaho, uretse na M23 nayo yakomeze gukomeza kurengera, nayo igakomeza ikataka. Kandi ikindi twamaze kumenya neza, abantu bari mu mutwe wa M23 ni abakongomani bo ubwabo baharanira kwishyira bakizana, nimba wabyumvishe neza. Ubwo rero kwirengagiza M23 ivuga ko izakomeza kurinda abaturage bayo mu buryo ubwo ari bwo bwose, igaragaza ko ibitero bya FARDC byashyiraga ubuzima bw'abasirikare bw'abasivile mu kaga. Ese nimba ivuga ko igomba kubarinda mu buryo ubwo ari bwo bwose, uri gushaka kumbwira ko hari ikintu kigeze kuba wenda utari wajya kure, aho hari hateranye, navuga ko ari nk'inama, icyo gihe ingabo za Kongo ziteramo ibisasu mu baturage. Inama irateraniye i Bukavu. Ibyo ngibyo ndumva M23 yasohoye itangazo ivuga ko abaturage nako leta ihohotera abaturage, nubwo ari amasezerano y'imirwano n'ibitero hagati ya M23 n'ingabo za Kongo na Wazalendo bikomeje mu burasirazuba bwa Kongo, ariko bavuga ko ingabo za Wazalendo n'ingabo za Kongo zikorera ihohoterwa abasivili cyane. Ibi ngibi rero akaba ariyo mpamvu nyamukuru M23 ivuga ko idateze kuba yarambika intwaro hasi. Ubwo rero sinzi, njyewe na n'ubu ikibazo ndacyafite ikibazo kimwe ku ruhande rw'u Rwanda. U Rwanda bamaze gusinya amasezerano, ariko se wowe nk'umuntu ukunda gukurikira ibintu bya politiki, urukumva M23 yiteguye kurambika intwaro kubera aya masezerano yasiniwe i Washington? Ntago M23 iteze guhagarika. None se nkubaza ikibazo unsubize, ni gute umugabo azajya gutanga amategeko mu rugo rw'undi mugabo kandi uwo mugabo ahari? Sinibaza ukuntu u Rwanda rurava hano ngo rugiye muri Kongo, rurajya muri Kongo nk'iki. Nanjye nibyo ndi kwibaza. Ntago bibaho rero, ahubwo byaba bisobanuye ko u Rwanda hano rwaba rwemeye ko rufasha M23. Byaba bishatse kugaragaza ko, byaba bishatse, ni nkabyo byaba bishatse kujyamo. Ariko urebye hano mu masezerano cyangwa se itangazo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasohoye ku mutekano, iri kuvuga ngo igitego nyamukuru ni ukubona amahoro mu burasirazuba bwa Kongo binyuze mu gusenya no kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane umutwe wa FARDC. Amasezerano ateganya ko u Rwanda rugomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwari rwarashyizeho, naho DRC igashyira mu bikorwa gusenya umutwe wa FARDC.
wa FDLR. Ubwo bivuze ngo u Rwanda icyo rugomba gukora ni ugukuraho ubwirinzi. Nibyo kuvuga ngo sinzi ngo ubwo bwirinzi ni ubwirinzi bumeze gute cyangwa se umuntu atarasobanukirwa, ariko icyo nzi cyo ni ugukuraho ubwirinzi. Iki kintu kijyanye no gukuraho ubwirinzi sinzi impamvu iri noneho ni itangazo ryasohowe na Kongo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sinzi impamvu Kongo ikomeza kugitsimbararaho kandi umuntu wese bagomba kugira ubwirinzi. Ugomba kuba ntago waba uri umugabo ufite urugo ngo ubure ubwirinzi, ngo ubure kuba ufite agakoresho mu nzu kagutabara uramutse utewe. Ariko numva wenda mu rwego rw'amahoro kugira ngo ibihugu bikomeze bibane neza nk'uko byahoze, wenda habaho kumvikana, FDLR ikavaho, ariko na Kongo nayo ikemera ibyo M23 yisaba. Kuko M23 yo buriya ikintu cya mbere ngomba kukubwiza mukuri, sibyo? Iyaba aya masezerano u Rwanda rwasinyanye na demokarasi iharanira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, sibyo? Iyaba byakabaye ko ari ibigamije kuzana amahoro muri Kongo, bigamije no gukuraho. Ese ni ukubera iki wibaza ko amasezerano y'u Rwanda na Kongo ko yagiye kubera Washington, amasezerano noneho y'umutwe wa AFC M23 na leta ya Kongo akaba abera i Doha? Urukumva ibyo bintu bizahurira he? Nta kuntu u Rwanda ruzajya kwinjira mu bintu bitari ngombwa. Ahubwo se ni gute basinye amasezerano yo gukuraho umutwe wa M23 nta ntumwa ya M23 irimo? Ntibibaho. Batabatumye. Nyine uri kumva ibyo bintu ntibibaho, ntibishoboka. Ahubwo ikintu tugomba kumenya cyo ni uko aya masezerano, ahubwo hasi mu ngingo ziri hasi niho twamaze kubona ko harimo wenda ngo ku nyungu z'ubukungu n'ishoramari. Ku nyungu z'ubukungu n'ishoramari, kugira ngo uburyo Kongo ishobora kubonamo hamaze kuva ubwo bwirinzi, ni nabwo bashobora gukorana kw'izo nyungu n'ishoramari. Hano wenda reka tuzigarukeho gato. Hariho urwego rushya rw'ubufatanye mu isanzurana ry'ubukungu mu karere, icyo twita Regional Economic Integration Framework. Ibi ni biteganijwe kuzana ishoramari cyane cyane mu bijyanye n'amabuye y'agaciro nk'ubucukuzi bwa coltan na lithium, ibikorwa remezo nko kubaka urugomero rwa Rusizi ya 3, ubuhinzi n'ubworozi, ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagamijwe iterambere ry'abaturage n'ibihugu byombi. Gusubiza impunzi mu byabo. Ahangaha urabona ko papasi bari bifitiye, ngiye uko mbibona mu mboni yanjye, ni ibintu bijyanye n'ubucuruzi, kwicururiza amabuye y'agaciro, kugurana, kwambukiranya imipaka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko kuri iki ngiki cyo kijyanye n'umutekano cyo tube tugishyize ku ruhande. Hari utuntu twinshi bagoretse. Ese reka nongere nkubaze ikibazo, ko bari kuvuga ngo bagomba kurwanya imitwe yitwaje intwaro, harimo nk'umutwe wa FDLR. Ese ko twamaze kubona ko umutwe wa FDLR aribo basirikare ba leta ya Kongo, uzajya kubacangura ute cyangwa uzajya kubavangura ute? Uvuga ati uyu nguyu ni umu FDLR, uyu nguyu ni umuntu. Twamaze kubona ko abana bakiri batoya. Ikindi ahangaha akandi kantu nibaza, FDLR ifasha ingabo za Kongo kurwanya M23. Ni nayo yambaye impuzangano za leta. Izabyuka mu gitondo ibwire ngo mutuvemo mugende gutyo gusa? Ntago bibaho. Ngo bivuze ngo Kongo hari ikigomba FDLR kugira ngo FDLR nayo irekure. Kandi amakuru tumaze iminsi tumaze kumva ko Kisekedi yari yaramaze kwemerera gufasha FDLR kuba yatera u Rwanda. Ariyo naho hasohotse inkuru ivuga ko imfura ya Habyarimana Juvenal wayoboye u Rwanda ariyo yamaze guhagararira uyu mutwe witwaje intwaro. Akandi kantu ka nyuma nibazaho, ese ko mu bantu leta ya Kongo yamaze gushyiraho ibihano harimo abayobozi bakuru ba M23, ese bizagenda biti? Bo bazemera kurekura gutyo gusa kandi barashyiraho n'ibihano by'urupfu, cyangwa se Kongo izabakuraho ibyo bihano yari yarabashyiriyeho? Urumva ko ni ikintu kigoye cyane kuba iyi ntambara yo muri Kongo yahagarara. Hari utuntu bagiye bagobekamo nawe ubwawe udashobora gusobanukirwa.
gusa nyine njye ikintu ngomba kuvuga ati byose ni ukubiragiza Imana cyangwa se tukabihanga amaso twebwe tukareba ngo biragera kuki. Hano ku kindi kintu basinye bavuze ko ari ugusubiza impunzi mu byabo. Amasezerano ateganya ko impande zombi zizafatanya n'imiryango mpuzamahanga mu gutegura no gushyira mu bikorwa gahunda yo gusubiza impunzi n'abavanywe mu byabo mu byago by'umwimerere. Muri make, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitega ko ayo masezerano afatanyije n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga barimo Amerika azahindura amakimbirane ya gisirikari amaze igihe kinini mu karere, akayobora ku mahoro arambye n'amahirwe menshi y'ubukungu. Iki kintu nacyo icyo navugaho ni ukuvuga ngo impunzi zagiye kubera umutekano muke. Icy'ingenzi ni uko babanza gukemura ikibazo bafitanye na M23. Nikimara gukemuka bakavuga ati noneho impunzi zahunze ntizitahuke zisubire mu byabo, ariko impunzi ntabwo ziteze kuzagaruka. Hari impunzi zidashobora kugaruka z'ubwazo nazo zikitekereza zigifite n'ibintu byinshi mu mutwe. Kandi gashya kabayeho kuri iki kintu ni uko abanyamurenge baba muri Kongo, baba muri Amerika, Washington, bakoze imyigaragambyo bavuga ko badashaka leta ya Kongo igihe nyine Kisekedi yari yagiye muri Amerika gusinya ari amasezerano. Urumva ntago impunzi zizagaruka muri iki gihugu mu gihe iki gihugu kigifite akajagari ndetse n'irironda bwoko, ukaba ariko mbivuga. Ahubwo bisaba kugira ngo Kongo yicarane na M23 ku meza, baganire, bagira imyanzuro bafata kandi bose bayumvikaneho. Ntago iyo myanzuro izigera ikunda kuko M23 yamaze, keretse cyo koza sinzi nibemera kugabamo leta, ko Kisekedi arimo yikinyurwara ko noneho intambara yitsinze. None se reka nkubaza ikibazo, intambara nimba yitsinze yakabaye yikinya, wenda umutwe wa M23 wasubiye mu mashyamba aho wari uri, aho waturutse. Oya, no gusubirayo ntago wasubirayo, kuko iyo usubiyeyo ntago ubugize, ntago ubutsinze. Ikintu maze kubona ubundi bizarangira, nje niko mbibona mu maso yanjye, cyangwa se niko binagaragara. Bizarangira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ubwayo yigabyemo amaleta, kuko nitigabamo amaleta. None se niba uhagarariye umukuru wa AFC M23 avuga ati njyewe noneho nzatuza ari uko ubuyobozi buvuyeho ndetse n'igihugu gihinduriwe izina, utekereza ko byapfa kumuvamo gutyo gusa? Ubwo rero sinzi ngo bo ikindi biraza kugenda bite. Reka tubihanga amaso, wenda twitege turebe. Gusa ikintu nzi neza ko nuko bihanga Imana tukabihereza Imana. Ikintu kimaze kugaragara, M23 imaze kugira imbaraga, aho yamaze gufatira turi uduce twose. Urabona yatangiye kubaka ibikorwa remezo, yashizeho igipolisi, ifite abasirikari bakomeye, ifite indege, ifite buri kimwe, ifite n'amato. Noneho wabonye amato, buretse turaza kubishyiraho. Nabonye ubwato n'abantu babireba bwari bugemuye inuza ingabo muri Uvira kugira ngo zijye gufasha M23 gukomeza guhangana n'abarundi, kuko bari bayimereye nabi. Mbona ni ibintu bigaragaza ko M23 yamaze kwiyubaka. Ahubwo sinzi ngo ubwo ni ukuvuga ngo ikintu cyabaho, byasaba ngo leta yemere ko ingabo za M23 zijoininga cyangwa se zinjira mu gisirikare cya Kongo, ndetse na guverinoma yose igahinduka, nayo hakajyamo bamwe mu bayobozi ba Kongo, kugira ngo kari akantu kari kajemo ko kivangura ry'amoko gashiremo, buri bwoko bwose bwisange muri kiriya gihugu. Kuko urabona ko M23 ikintu shinja Kongo nuko yari yaragiye irironda, hajyamo wenda abo twakwita, akaba ariko tubyita, abantu baze kubyumva neza, abo twakwita nk'abahutu, reka ariko tubivuga, abandi noneho barabatererana, kuko ikintu cya gishatse kuba muri Kongo ni nka genocide. Erega n'intambara iri kugaragaza, niba bafata indege za drone bakazimanura bakazijya kuzishyira mu minembwe, muzi ko ariho hari imiryango myinshi y'abanoza y'abanyamurenge, bakajya muri za Mwenga, aho hose ni ahantu hari abanyamurenge, bakajyayo noneho bakajya kubica. Tekereza no bafata ubundi
ni indengakamere. Ni nayo mpamvu M23 cyangwa se uriya generali Makenga yavuze ati ntabwo tuzigera duhagarara tubona akarengane. Reba ibintu bakorera muri Uvira, gufata n'abamasayi bakabatwika, ni video yacaracaye hose ntawe utarayibonye. Bavuga ngo niki, ngo ni umunyamurenge ngo w'umunyarwanda. Reba bazana uriya musirikare ngo uriya bafate n'ubundi muri Uvira, bavuga ngo ni umunyamurenge, bagahita bamwirukana, bigasaba ngo ahungishirizwe Kinshasa. Uri kumva ibyo byose kigaragara ko harimo ivangura, kandi nawe wabaye ari wowe ntago wakwemera gupfa, kandi hari ukuntu wari bubigenze kugira ngo wirwaneho. Bisaba kugira ngo rero leta yemere ko ifatanye na M23, ubuyobozi buhinduke cyane 50-50, n'ibigaba 50-50 byo bizakunda. Naho bitabaye ibyo ubutegetsi ahubwo buzahinduka, kizavaho burundu. Kuko ngubu Uvira nimba bamaze kugera batangiye gukubita Kamanyora bafunga, ngubu noneho ikintu gitangaje cyamaze kugaragara umwayino mirwano ihari. Kuko uyu wa gatanu ibintu byabaye nakabarore. Nimba bakubitaniye muri Kamanyora bakagera muri Katogota, bakahakubita bagakubita muri hari iruhande rw'umupaka w'u Burundi na Uvira. Uvira Burundi bwatangiye kugira ubwoba, bwatangiye kuvuga ko bugiye gufunga imipaka yabwo ihuza Uvira cyangwa se ihuza Kongo n'u Burundi. Ese ingabo zo mu Burundi nizo mu urugamba rw'ejo rwo rwari rukomeye, kuko n'ubu ngubu biracyakomeye. N'umupaka w'u Rwanda wari wafunze w'i Rusizi muri Bugarama, kubera ko ibisasu bimwe na bimwe byajyaga binaza bikagwa mu Rwanda. Urumva ko ntabwo intambara yo iri buze guhagarara. Gusa amakuru yo turakomeza tuyakurikiranire hafi, kuko twebwe tuba tuhibereye, ibyo tuba tubabwira ni ibintu dukurikirana gatanu ku kandi. Turakomeza tubageze amakuru agiye acaracara. Gusa icyo twagarutseho uyu munsi ni amasezerano i Washington, no kureba ku nyungu ziri hagati y'u Rwanda na Kongo, ko bizagenda kugira ngo amasezerano ashirwe mu bikorwa. Ariko nanone tugira ngo dusesengurira abantu babyumve neza iby'aya masezerano ndetse n'amakuru ajya asohoka ari kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no kuri M23. Gusa mwamaze kumva ko M23 yo yamaze gutanga itangazo ko aya masezerano atayireba, ahubwo yo nk'uko yabyiyemeje igomba kubigeraho, kuko ari n'amasezerano menshi yagiye asinywa ariko Kongo ikayirengagiza. Ibingibi bikaba bishobora gutuma M23 idahagarika imirwano. Reka ngohereze umwanya ugire icyo ukomozaho dusoza, kugira ngo dukomeze dukurikirane n'andi makuru turi buze kuza kubagezaho mu mandi masari buze gukurikira. Ikintu ngiye ngomba gukomozaho ndimo nsezera n'abantu bakomeje kudukurikira, njyewe ibi bintu birambabaza ku rwego njyewe bishobora kumbabaza nkagera naho bindenga, amarira akirega mu maso. Ubu ngubu tuvugishije ukuri tutanabeshanye, iyo murebye mugashyira mu gaciro, umubona umuntu witwa Felix Tshisekedi atari uri gutanga igihugu. Ese kuba bamuhaye kwicarana nabo inshuro nyinshi, ubu ngubu biba batararangiye, ariko aracyarimo ari kwizera imbaraga z'Ababiligi, akizera ibiki bizamugeza kuki yatuje agashyira. Wenda ntabwo byo byiza ko kanwa garukaho, ariko Amerika kenshi na kenshi ikunze kwivanga hagati y'ibihugu n'ibindi yo ifite ikigamije cyane nk'amabuye y'agaciro, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo Amerika yaza mu kibazo cyawe kubera ko nta tageti bigufiteho. Kandi urabona ko Donald Trump yamaze kubibona neza ko hariya harimo umutungo kamere, kandi we muri manda ye cyangwa mu miyoborere ye yibanda ku bukungu cyane. Ni umuperezida wibanda ku bukungu kuruta ibindi bintu byose cyane. Ubwo rero ntago twahamya neza 100% ko kuba biriya bintu biri kuba nta nyungu abifitemo. Hanyuma u Rwanda rwo ni imfura, wenda simbivuze kubera ko nkoresha ikinyarwanda cyangwa se naba mfite inkomoko mu Rwanda, ariko u Rwanda rwo nta gahunda rufite y'intambara, nta ntambara rwo rushaka. Rwanakomeje no kugenda rubitangaza rw'icyo rushaka ni amahoro. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iramutse ibyemeye n'ibyo u Rwanda rukora byose birabigaragaza. Sinzi, uramutse udashaka amahoro, reba n'impunzi ziri kuza mu Rwanda.
bari kuzakira abasirikare baraza bakaza mu Rwanda bakahungira mu aho Rwanda. ngaho hari impunzi nyinshi zambutse ziva muri Kongo ziza mu Rwanda. Igitangaje noneho kinarusha ibindi, kimaze gutangaza kurusha ibindi, nuko noneho ubu ngubu abasirikare batangiye gufatwa amatekwa ni benshi cyane. Abarundi bo bari kuhazaharira cyane. Abarundi bo noneho bari kuhapfira mu buryo utakeka. Bari kuhazaharira cyane. Wazarendo zo zatangiye no gutera intwaro hasi zikirukanka kuko ndi kubona gusa nyine namwe muba mubireba, mujye mureba. Gusa icyo mbasabye nk'abantu mwese muba muri kureba ibiri kuba, ni ukuri mujye mugira ku mavi uriya mugabo basi, cyangwa se tugire ku mavi kiriya gihugu turebe ko byarangira. Oya n'ubundi ni ibisanzwe, umunyarwanda wacu umugani ngo aho inzovu zirwaniye inshishi nizo zibigenderamo. Ni ukuzajya tureba tukanamenya n'amakuru. Reka rero tubashimire ikiganiro cyari ubusesenguzi cyangwa se amakuru agezweho